reka ntangire nguha ikaze kuri Emmanuel 250. Urakaza neza, wewe wakoze subscribe turagushimiye, nawe utarayikora yikore kugira ngo ujye ubonera ibintu by'ubwenge ku gihe. Uyu munsi tugiye kuganira ku bagabo 10 bakomeye cyane mu ruganda rwa sinema ya Hollywood. Aba ni intwari zatwibakanye imitima yacu binyuze mu mirwano, ubutwari ndetse no gukina amafilime adasanzwe. Reka dusangirize inkuru, rebere hamwe aba bagabo ni bande, ese bavutse ryari, kuri ubu bafite imyaka ingahe, mu buzima busanzwe bameze bate. Reka dutangire. Ku mwanya wa mbere turahasanga Dwayne cyangwa se umwite The Rock. Uyu ni Johnson, nta wakwibagirwa nka filime yitwa The Rock. Dwayne Johnson wahoze ari umunyamwuga muri West Wing, yaje gutsindira imitima ya benshi muri sinema. Uyu yavukiye muri Amerika mu 1972. Uyu kandi yagaragaye muri filime nka Fast and Furious, iyitwa Jumanji ndetse na Black Adam. Imbaraga ze n'uburebure yahawe byamugize ikirangirire. Ku mwanya wa kabiri turahasanga uwo bise Sylvester Stallone. Uyu muzi nka Rambo, uramuzi cyane nka Rambo cyangwa se Rocky. Uyu Sylvester Stallone yavutse mu mwaka w'1946, avukira hariya i New York. Uyu yanditse akanakina muri filime yitwa Rocky, amafilime y'ubutwari y'inyabicyamamare. Rambo we ntarwana gusa, ahubwo yarwaniraga amahoro ndetse n'ubutabera. Umuzi mu mafilime nka Rambo guturuka ku gice cya mbere kugera ku gice cya 5. Iyi niyo filime yagaragayemo cyane, imugira intwari kuruta izindi zose. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Arnold Schwarzenegger. Uyu nguyu yabaye icyamamare muri bodybuilding, aza no kuba guverineri wa California. Arnold Schwarzenegger yamenyekanye muri Terminator. Twese tuzi uyu yavukiye muri Australia mu mwaka w'1947. Imbaraga ze, ijwi rye rikomeye ndetse n'amateka y'ubuzima byiwe byamugize umuntu udasanzwe mu buzima bwa Hollywood. Ku mwanya wa kane turahasanga icyamamare bakita Jason Statham. Uyu mwite Transporter. Uyu mugabo w'imyaka 50 aracyasa nk'uw'imyaka 30. Jason Statham, umunyamwuga w'imikino ya martial art. Uyu yavukiye mu Bwongereza, azwi cyane muri Transporter n'iyitwa Mechanic na Fast and Furious yayikinnyemo. Abenshi bamuzi nk'umuvumvu muri filime yitwa The Bees. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga Jean-Claude Van Damme. Uyu mwite Lionheart, The Muscles of Brussels. Jean-Claude Van Damme yaturutse mu Bubiligi, ariko asiga izina mu isi yose. Azwi cyane muri filime ya karate nka Bloodsport ndetse na Kickbox. Ibi nabyo bya Van Damme ntibyakwibagirana. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga uwiswe Bruce Willis. Uyu yamamaye nka John Crane muri Die Hard. Bruce Willis bamwe mu bakinnyi bahindutse ibyamamare kubera ibikorwa by'ubutwari. Uyu yavukiye mu Budage, aza kumenyekana nk'umukinnyi wa filime z'akajagari ndetse no kurwana ku bantu b'intege nkeya. Ku mwanya wa karindwi turahasanga uwiswe Keanu Reeves. Uyu niba uzi yiswe John Wick cyangwa se Matrix. Uyu rero ni Keanu Reeves, yavukiye muri Lebanon ariko akurira mu gihugu cya Canada.
uyu mugabo arangwa n'ubupfura ndetse n'umutima mwiza, bikaba bimugaragaza nka superhero mu buzima busanzwe. Ku mwanya wa 8 tudatinze tuhasanga Tom Cruise, umuzi muri Mission Impossible. Yego niwe Tom Cruise yavukiye muri Amerika mu 1962, azwi cyane kubera gukora stunts ze ubwe atitaye ku byago. Filime ze ziba ziteye amabengeza ari ku butaka cyangwa mu kirere. Ku mwanya wa 9 tuvuduka turahasanga Chuck Norris. Uyu ni The Legend. Chuck Norris si umukinnyi wa filime gusa, ahubwo ni icyitegererezo mu bushobozi bwa karate. Azwi cyane muri Walker yitwa Texas Ranger, kandi amateka yakomeje gukoreshwa no mu binyuranyo byo gusetsa. Chuck Norris ntasinzira, aregura isi ngo ihumeke kandi ngo iruhuke. Ku mwanya wa nyuma turahasanga uwiswe Hugh Jackman. Uyu ni ku mwanya wa 10, azwi nka Wolverine, ariko afite byinshi birenzeho. Hugh Jackman yavukiye muri Australia, azwi kandi mu ndirimbo no mu mikino ya théâtre. Filime Logan yerekanye uburyo ashobora guhinduka hagati y'ubukana ndetse n'ubumuntu. Iyo urebye aba bagabo si sinema gusa, ahubwo ni amateka ndetse n'imbaraga ndetse n'urugero rw'isi yose. Wowe wibuka cyane ninde? Ese wumvaga ashyirwa he muri uru rutonde? Siga igitekerezo hasi, wibuke gukanda like, subscribe ndetse ukanda akazogera kugira ngo utazacikwa n'ubutaha. Nge nari Emmanuel 250.